lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC 2 kusuka eAuckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. The first and second respondents are interdicted from proceeding with the public impeachment hearings in terms of Rule 129 capital M of the National Assembly Rules. Khotonkulu ya Western Cape yi pfumela xikombelo xa President Cyril Ramaphosa xa ku yimisa ntshamo wa ku n'wi susa exitulwini. Madzanadzana wa vanhu va hlengeletana eJack Bottas Hall ePolokwane ku tsundzuka mutlangi wa TV Siputla Sivogodi. Vaka hina intsako ku tlhela hi hlangana nakambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 na le ka channel ya le High eka DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. President Cyril Ramaphosa u skotile ku yimisa ntshamo wa komiti ya palamende ya ku n'wi hlongola. Leswi ta endlaka loko namuntlha khotonkulu ya Western Cape yi pfumele xikombelo xa Ramaphosa. Khoto yi ahlule leswaku komiti ya palamende va fanele ku yima ku endla vulavisisi ehenhla ka Ramaphosa loko a tlhontlha xiviko lexi n'wi hehlaka hi xiave eka vukhamba epurasini ra yena ra Phalaphala eLimpopo. Ramaphosa u byele khoto leswaku komiti yo lava ku n'wi onha vito hi ku jaha ku endla vulavisisi eka xiviko lexi yena a nga xi ntlhontlha. Given the urgency of the matter, there are 3 judgments. The first judgment concludes, for reasons set out therein, that the President has not made out a case for an interim interdict. It proposes that the application be dismissed. The second judgment concludes that the President has made out a case for an interim interdict for the reasons set out in that judgment. It proposes that an interdict of limited duration be granted. The third judgment concurs with the second judgment. The second judgment is the majority judgment. In the result, the following order is made. 1. Pending the determination by this court of the applicant's review under case number 2026/119192, the first and second respondents are interdicted from proceeding with the public impeachment hearings in terms of Rule 129 capital M of the National Assembly Rules. 2. The cost of the application shall stand over for determination by the court which hears the review. The judgment will be made available on case lines and safely shortly after we adjourn this court. A hi langutiseni leswaku mavandla tipolitiki va angule njhani eka xiboho xa khoto. The President had asked the court that impeachment proceedings be paused until the court finalizes a separate application for a review of an independent panel's report following an incident at the President's game farm. President Ramaphosa reaffirms his respect of judicial independence and separation of powers enshrined in our Constitution. The President will continue to cooperate with and abide by processes of accountability. Xitwile xiboho lexi nga tekiwa ekhotonkulu ya Western Cape laha xi kombisaka ta ku ri ku ta yimisiwa nkarhinyana ngopfungopfu loko languta mhaka ya public hearing leyi nga ta endliwa hi komiti ka yimeriwe review kumbe xikombelo xa ku ri report leyi tsariwe khale ka Chief Justice Ngcobo yi bakanyeriwa tlhelo xikombelo xi ka kombela hi President, so va kote ku hlula ka mhaka ku ri public hearings ta komiti nga emahlweni mara loko se hi kume judgment yi helerile hi laha hi nga ta kota ku kombisa ku ri hi wihi ntirho lowu komiti yi nga ta va ya na wo mahlweni na hi vona ku ri judgment yi vula ku ri yi yimise mintirho hinkwayo ya palamende, so hi ta kota ku nyika endzhaku loko hi hlayile judgment leyi yi nga helela. We find ourselves in a position where a president has had to go to the courts
to stop to stop Parliament from doing its job, which is a bizarre set of circumstances, and really not a place that he should want to find himself in. So for him, it's the last whatever happens. Ultimately, we abide by the judgment. We are party of the rule of law. So we'll study that judgment and be able to give the people of South Africa a full view of what we believe must be the next steps. What becomes very tricky now, without reading the judgment, of course, is that can we proceed with the questions of having the other aspects of the preparations in terms of getting the independent panel coming to table the report, getting some aspects, or is it a case whereby the president himself cannot come to the witness stand, but the other people that the committee would want to get evidence from can actually come? We are disappointed, but it's not unexpected. The judiciary has consistently protected Mr. Ramaphosa. We all know about his 1 billion rand which is undisclosed from his donors. Now, that theme continues as we see today. Remember, the argument that he's making is a very silly one. Here we're dealing with someone who's really avoiding accountability. So it is a pattern, and we're going to study the judgment and see how we then move forward. As I'm saying, we are not surprised. Endzhaku sweswo tanihi mahungu ya Xitsonga hi burisana na mutivi wa politiki Professor Ntwanano Mathebula kusuka eYunivhesiti ya Joni ku twa mavonelo ya vona ehenhla ka xiboho lexi. I xiboho lexi a hi xi languterile leswaku khoto le henhla ya le Western Cape yi ta endla leswaku Tatana Ramaphosa va humelela eka ku yimisa impeachment committee leyi nga kona eParliament, kambe a swi tiva leswaku ka ha ri na ntlhontlho na ntshava leyi Tatana Ramaphosa va nga langutana na yona, hikuva xiviko lexa section 89 lexi xa hala ku ya xi ya endliwa leswi hi ngo i judicial review. Swi nga endleka leswaku laha va nga ya va tlhontlha kona va vula to hambana leswaku Tatana Ramaphosa va fanele leswaku va hlamula. A swi tiva leswaku Rambo eka mhaka leyi hi twe Tatana Ramaphosa va ri karhi va hlamusela leswaku va chava ku ya khomisiwa tingana hi komiti leya impeachment leyi, kambe hi ku languta ka hina hi wo vona Tatana Ramaphosa va ri karhi va jikajika hi tshuka, va ri karhi va doja accountability ku byara vutihlamuleri lexi hi nga twi ku vanhu va ri karhi va xi vulavula hikokwalaho ka yini Tatana Ramaphosa va kumeke na mamiliyoni ya tirhandi hi tidolara, kambe hi twa vanhu va ri karhi va hlamusela leswaku a na vhele swa fanela leswaku Tatana Ramaphosa va hlamula swin'wana swivutiso. Lexi nga langutiwa ngopfu sweswiwani i vumundzuku bya impeachment committee yaleyo yi fane yi yima ku yimela leswaku review report ya huma. Swi tiva leswaku Tatana Ramaphosa va na lunghelo na mfanelo tanihi muakatiko wa Afrika-Dzonga leswaku va tlhontlha na ku tirhisa tikhoto ta tiko, kambe a swi tiva leswaku va hambana lava na van'wana vanhu hikuva va yimise voko va hlambanya leswaku va ta biyelela na ku hlonipha vumbiwa bya tiko. Ingaku ku nga va nkarhi swi nga fika laha va tshamaka hansi va konanisiwa hi fika ehansi ka ndhaka leyi, hikuva mhaka ya pharapara a hi leyi nga ta tumbela namuntlha yi miyela, i mhaka leyi Tatana Ramaphosa yi nga ta va landa na le sirheni. Tanihileswi swi langutisaka xiswona leswi va swi endlaka ko va ku postpone kumbe ku yisa emahlweni nkosi ku ta fika nkarhi lowu va nga ta byara vutihlamuleri va hlamusela leswaku ku humelele yini. Ntshamo wa ku lulamisela ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka DJ Waras lo a tivekaka hi Warwick Stock wu hundziseriwe emahlweni ku fikela hi Musumbunuko vhiki leri taka. Vahehliwa vambirhi lava nga khomiwa mayelana ni ku dlaya Stock a va ri ekhotonkulu ya Gauteng eJoni namuntlha. DJ Waras u baleseriwe a lova edorobeni ra Joni N'wanxemu. Ku tshembiwa leswaku Armando Phakula wo huma eMozambique yena a nga balesela DJ Waras. Phakula a ri kona ekhoto namuntlha, kasi Victor Majola loyi ku tshembiwaka leswaku yena a nga kunguhata mhangu leyi a nga ri kona. Phakula na Majola va hehliwa hi ku kunguhata ni ku dlaya DJ Waras. Accordingly, the pre-trial cannot proceed and there are further issues relating to docket content. Your matter is postponed to Monday, the 27th of July, 2026, and you are to remain in custody.
Thank you, Council. Just then, also for the purposes of the record, the one issue relating to the docket content, the court notes that a meeting is to be held next Wednesday between Counsel for the State as well as Counsel for accused number 2. Ntirho wo tsundzuka mufi khale ka mutlangi wa switori swa thelevhixini Siputla Sebokgodi wu yile emahlweni ePolokwane eLimpopo. Vatlangi va switori xikan'we ni swiyimbeleri swa ndhuma a va ri kona eka ntirho lowu. Sebokgodi u heleketiwa endlwini ya yena ya makumu eswirhapeni swa Silicon Mundzuku. Siputla Sebokgodi o ile a recorda music wa sedumedi e ntse le actara. So ke mo nna le ena re kgonne ho tlhakana gona ra tsebana gona kudu until ebile a kopana le mmane yaka tšatši le kgone ho bona re tlile mo ke tlile ka friend ebile ke tlile ka family ke gole botlhoko kudu ka lehu la Grootman be ke mmitsa Grootman ona ra mpitsa a re weshu be ke le ena kere ke nna go kgolele nyane o ile a tshwenya ke maoto mo ngila a tshwenya ke maoto a tsamaya ka di crutches so be ke mo yeteta o ya go kerekeng ya senteng nas be ke tsamaya le ena bile ke boya le ena le go kerekeng be ke ntse ke etetjana le ena kere ke kole botlhoko le nkamile le kwa ke dulang wa o tseba ke motho ya fela nketela ka gae ke motho mongwe o rata wa moela ba yeng wa tseba le khone hore ke tlile ka pelo ya botlhoko mara ke re mo kamedi ya rena o tseba se re se tlhokang o re re bite pelo ba morena re mo siele sebaka gobane Kriste o tla tseba o fetola ke re mo a robalang a robale ka khotso. Hi tlhela hi amukela nakambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. 10 wa vahlampfa lava nga laha etikweni handle ka maphepha xikan'we ni vatholi va khomiwile ePitori. Va khomiwe hi nkarhi wa msecho lowu katsaka ndzawulo ya timhaka ta xikaya ya mintirho ni maphorisa la katsaka ni ya dorobankulu ra Tshwane. Swandla swa vaholobye Jomo Sibiya na Njabulo Nzuza va ri xikongomelonkulu xa msecho leyi i ku ringeta ku lemukisa vatholi leswaku va papalata ku thola vahlampfa lava pfumalaka maphepha ni vuswikoti bya nkoka. Vufambisi bya AMKA Products na Cortex Textiles byi hlamarise hi pfhumba ra tindzawulo to hambana. Loko vufambisi byi ringeta ku tiomisa nhloko, vatirhela mfumo va vule leswaku ku ya hi nawu ntirho wa vona i ku tiyisisa leswaku milawu ya mitirho ni ya vahlampfa ya landzeleriwa. There's 220 no, it doesn't employees. matter. That's your problem. No. Let me tell you. Well, let me take you. You know, for the sake that you think by employing more than 200 South Africans, you've got a right to employ No, 8. I don't wait, have a wait, right. wait. That's But what I you're have saying. permits. Wait, Those are listen. permits. They don't. We wouldn't be. We wouldn't You be didn't taking see them. the permits. They We still wouldn't there. be Don't taking have them. Vatirhi va le Cortex Textiles va boxe yin'wana ya mintlhontlho leyi va langutaneke na yona leyi katsaka ku tlula nawu wa muholo wa le hansi lowu munhu a faneleke ku wu hola, nawu wa vuxaka bya muthori ni mutirhi ni nawu wa vahlampfa. Ke ne le 13 years ke le moki and ke humana UIF fela a ke na professional fund and a ke tsebe gore ke mmoka ke le permanent or ke le contract na ka re o no bereka fela outside wona o no bereka fela and then le leave ke 1 week fela tsena kwa tloka kwa le ka 5:08 ke late come HR weta ka uniform santsusane uniform ba re o latetswe ba fetsa ba tlo fa uniform gore wa pare safety boots ke diputsi tsa ka se tsa company ke uniform ya ka. 10 wa vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini va khomiwile ni vathori va vona. Ku kumeke leswaku vathori va tlula nawu wa vuxaka bya muthori na vatirhi. It's very common. A person who must come and work, you have the laws, they are out there, they are known by you.
You have employed professionals in terms of HR who advise you that this person is not supposed to be working in the country. And then that's it. We'll just apply the law. That's why we are taking him in. The big challenge that we've found is that workers are being underpaid here. The Minimum Wage Act is not being observed. They are paid far less than the minimum wage that we have set, the level of the minimum wage that we have set, which is currently 30 rands, 23 cents an hour. They are paid at 28 rands an hour. They are made to work far longer hours, and they are not paid overtimes. Vatirhela mfumo va vula leswaku I ro sungula tindzawulo to hambanahambana ti tirhisana swin'we eswifundzeninkulu swa kaye. Va hlambanye ku ya emahlweni ku kondza vathori va landzelela milawu. Mfumo wu humese xileriso xa vukarhi ehenhla ka lava hlaselaka maphorisa. Va lemukise leswaku mukhuva walowo a wu fi hi nomo lowu. Bari loyi a hlaselaka maphorisa u hlasela voko ra nawu wa Afrika-Dzonga nakona u ta tekeriwa magoza ya vukarhi. Government issues a stern warning that any attack on members of the South African Police Service or any other law enforcement agencies will be met with the full force of the law. An attack on law enforcement officials is an attack on the authority of the state and the rule of law. Government will not tolerate any attempt by any individual or group within South Africa's borders to intimidate, assault, threaten or obstruct members of the South African Police Service and other law enforcement agencies. Those responsible will be pursued, arrested and prosecuted to the fullest extent of the law. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 81 cents, pondo i 22 rand 40 cents, euro i 19 rand 13 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 15 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,061 a ounce, platinum i $1,583 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $97.20 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala kambe mi nga fambeli kule, Tsietsi Baloyi u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Mi va na mahelo ya vhiki lanene. Inkomu. Ngobeni na khensa ku sirwa nkarhi riperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ku langutiri maxelo ma kahle eka ndhawu to hambana ma tiko, kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Limpopo ngopfungopfu loko hi languta kwele n'walungu ku ta va karhi ku langutira mapapa lama nga ta ri kona ku ya kwele exifundzeninkulu xa Mpumalanga hi rila hi yela kwele exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal, kasi ku ta va karhi timpfula leti nga ta va ti ri ku ngheneleni, chances ta kona ti ta va ti ri kwalomu ka 30, kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku kona i xiyimo lexi fanaka eka tindhawu to tala ta tiko ku ta ku ri maxelo kahle swinene, kasi ku ta va ku ri mpfula leyi nga ta va yi ri kona exifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal. Leswaku vapfhumba maxelo va hi lemukisa leswaku ku nga vi ku ri ni magandlati ya matimba ngopfungopfu loko hi languta kwele eKwaZulu-Natal, kasi tindhawu to tala ta va tshamisekile. Leswaku maxelo ya xifundzankulu ya tshamisekile, hi languta xifundzankulu xa Gauteng u nga langutela maxelo mo titimela eka ndhawu to tala ta tiko languta Carletonville ku ta va karhi titimela ni mixo, kasi languta Piet rona yi ta va yi ri ka 5 ku ya eka 21. Hi languta xifundzankulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo, kasi languta ndhawu ta Messina ku ta va karhi ku hisa, languta Thondwana ku ta va ku ri maxelo ma falaka, languta Giyani ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle swinene eka siku ra mundzuku. Leswaku xifundzankulu xa Mpumalanga xona xi tshamisekile, u langutela maxelo mo titimela ni mito, languta Sekunda ku ta va ri ku titimela, Emily ta va ri ku titimela, kasi Standard xona yi ta va yi ri ka -1. Leswaku xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal xona xi tshamisekile, u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo, kasi ku ta va ri ku pfumela ka ndhawu to tala hi ku famba ka nkarhi. Richards Bay yi ta va ri ka 14 ku ya eka 21.
leto ku xifundzankulu xa le Eastern kona xi tshamisekile ku langutana maxelo mo titimela ka ndhawu to tala loko langutana to fomo tsa ku ta va ka ri ku titimela na to fanda kwana Joni ku ta va ka ri titimela wile mona yona ta va ka ri titimela eka 3 ku ya eka 19 languta xifundzankulu xa Western Cape nakona nga langutana maxelo mo titimela nimixo kambe ku ta va ka ri kufumela hi ku famba ka nkarhi so xifundzankulu xona xa Northern Cape nakona nga langutana maxelo mo titimela nimixo ku ri ku ta va ka ri ku titimela Kimberley ta va ri ka titimela loko languta Appleton ta va ri titimela nga ta va ka 1 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa Free State nakona nga languta maxelo mo titimela nimixo ka ndhawu to tala ku ta va ri titimela Welcome ku ta va ri titimela ePorterville kasi ku languta xifundzankulu xa Northwest yona nakona nga langutana maxelo mo titimela eka siku ra mundzuku loko ta Odendaal ku ta va ri ku titimela kasi loko ta Rustenburg yona ita va ri ka 21 ku eka 6 kasi loko ta Mahikeng yona ku ta va ri titimela nimixo Thotsona ka ri titimela kasi loko ta Taung yona ita va ri ka -1 eka siku ra mundzuku la ku ri maxelo mkhomelo na ku madyama namuntlha hi raperile